Yes, nongera kubasuhuza mwese muduteze yombi. Nitwa Pascal, ntangira mbwira abafana b'ikipe ya Arsenal de Ghana ati congratulations, hongera, n'andi magambo menshi agaragaza ko nifatanyije namwe mu byishimo mwari mugize nyuma yo kuvutura imvura y'ibitego ikipe ya West Ham United. Ibitego bitanu ntabwo ari ibitego bikeya, ni ibitego bitanu byagaragaye muri uyu mukino ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal, kuri bibiri by'ikipe ya West Ham United. The Hammers ubundi ni inyundo, birashoboka ko buriya abafundi batakoresheje neza izo nyundo kugira ngo babashe kuba babona ibitego. Rero nuko umukino waje kurangira ari ibitego byose byatsinzwe mu gice cya mbere, yaba ibitego bya West Ham ibyo bibiri ndetse na bitanu bya Arsenal, byose mu gice cya mbere cy'umukino. Ibitego bitanu, bibiri muri byo ni ibya penalty, ni ibitego byatsinzwe neza rwose, dore ko ikipe ya Arsenal yagaragaraga ko yiteguye uyu mukino. Ku ruhande rwa The Hammers nabo ntabwo bari boroshye, bari bafite intego yo gutsinda, ariko buriya ngo ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana. Ubwo rero niko byaje kugenda. Gabriel Magalhaes, Leandro Trossard, Martin Odegaard, Kai Havertz na Bukayo Saka, abo nibo babashije gutsindira ikipe ya Arsenal. Wan-Bissaka, Emerson, abo nibo babashije kugombora ibitego bibiri muri bitanu ikipe ya West Ham United yabashije gutsindwa. Muri bitanu yatsinzwe rero abo nibo babashe kugombora mo ibitego bibiri. Rero ntago twatangira tutababwiye line up cyangwa se uko urutonde rw'abakinnyi babanje mu kibuga. Rwanda rwa West Ham United, umutoza Pablo yakinishaga 4-2-3-1. Fabianski, Wan-Bissaka, Todibo, Max Kilman, Emerson, Thomas, Carlos Sola, Bowen, Lucas Paqueta na Samavera na Michael Antonio. Abo nibo bakinnyi rero ikipe ya West Ham babashije kubanza mu kibuga. Mu gihe ku ikipe ya The Gunners umutoza Michael Arteta yakinaga 4-3-3 systeme asanzwe akinisha. David Raya yari mu zamu, Ricardo Calafiori, Gabriel Magalhaes, William Saliba, Jean Timber, Declan Rice, Jorginho, Martin Odegaard, Leandro Trossard, Kai Havertz, Bukayo Saka. Abo rero nibo bakinnyi yabanje mu kibuga ndetse banabashije no kumuha umusaruro. Hanyuma rero ni byari ibintu byinshi byagaragaye muri uyu mukino, ariko munyemerere mbere y'umukino byari bimeze bite mu mukino baherukaga gukina amakipe yombi. Mu mukino uheruka ikipe ya Arsenal yari yaratsinze ikipe ya West Ham United ibitego 6-0, ariko nubwo bigaragara ko ikipe ya West Ham nayo itoroshye kuko hari imikino yagiye itsindamo ikipe ya Arsenal indi ndetse bakanayinganya. Bigaragara ko iyi kipe ntabwo ari insina ngufi, ntabwo ari ikipe y'akana, ntabwo ari ikipe yo gusuzugura. Ikipe ya Arsenal nayo yaje yuzuye nyuma yo kuva mu mvune kw'abakinnyi bayo benshi, bigaragaza ko ubu ngubu bari muri forume zica inkweto, forume bavuga ko forume yo ku rwego rwo hejuru. Ikipe rero ya Arsenal yabashije kubigeraho neza cyane kandi ibikoreye. Statistique rero zitubwira iki? Statistique z'uyu mukino nuko shot on target West Ham 5, Arsenal 7. Ni amashoti yaganaga mu izamu. Shot of target na amashoti ataterekeye mu izamu, West Ham 3, Arsenal 5. Blocked shots cyangwa amashoti yaborotswe ni
enye kuri enye, West Ham enye, Arsenal enye. Ball possession West Ham yari ifite 40 mu gihe ikipe ya Arsenal ifite 60. Corner zatewe n'izingahe? Corner kicks West Ham yateye 2 ndetse n'ikipe ya Arsenal itera corner yo 10. Offside kurarira West Ham yarari inshuro imwe, Arsenal yarari inshuro imwe. Fouls amakosa agaragaye mu kibuga, West Ham yakoze amakosa 10, Arsenal ikora amakosa 13. Through ins cyangwa se imipira, kurengura imipira yarenguwe mu kibuga ni West Ham yarenguye inshuro 11 mu gihe ikipe ya Arsenal yarenguye inshuro 23. Yellow cards amakarita y'umuhondo, West Ham yahawe amakarita 4 y'umuhondo mu gihe ikipe ya Arsenal yahawe ikarita imwe. Goalkeeper saves cyangwa se imipira yayindi ikurwamo n'abazamu mu gihe igitego nyamara amahirwe menshi cyane kwinjira. Ikipe ya umuzamu ikipe ya West Ham Fabianski yakoze save 2 mu gihe umuzamu w'ikipe ya Arsenal Raya yakoze save 3. Goal kicks West Ham ni 5 naho Arsenal ni 4. Mu by'ukuri rero uyu mukino wagaragayemo aggressivity cyangwa se guhangana ku makipe yombi, by'umwihariko ikipe ya Arsenal bagaragabonaga ko ari umukino ubanjiyemo neza, bafite ishyaka ryo gutsinda. Ikindi kigaragara nuko ikipe ya Arsenal mu bintu bijyanye na set pieces cyangwa se imipira y'imiterekano akenshi ni imipira yo kwitondera kuko bafiteho skills ziri hejuru paraporo ikipe ya West Ham United. Ariko na West Ham United nuko nabyo naraka nabo barazitera barabizi, ariko byagera ku ikipe ya Arsenal muri English Premier League ubundi ikipe ya Arsenal igaragaraho ubushobozi bwo gutera imipira imiterekano ikanayibyaza umusaruro. Bazi rero kuyikoresha neza, nibigaragara ko ari ibintu batojwe. Gutera kufura kwabo wavuga ko biba biri gushyira adversaire mu kaga cyangwa gutera za corner. Bari ibibazo bikomeye ubibara ba Declan Rice n'abasore bazi kuzitera neza bavuka Yosaka, ubona ko kabisa gutera iriya mipira nta wasiwasi. Hanyuma rero table cyangwa se urutonde icyo rugaragaza ni uko Liverpool the Cobs muri shampiyona y'Abongereza Premier League, English Premier League, Liverpool ku mwanya wa mbere n'amanota 31, Arsenal ku mwanya wa kabiri n'amanota 25, Brighton ku mwanya wa gatatu n'amanota 23, ku mwanya wa kane Manchester City n'amanota 23, ku mwanya wa gatanu Chelsea the Blues ku mwanya wa gatanu n'amanota 20, ku mwanya wa gatandatu Nottingham Forest n'amanota 20, ku mwanya wa karindwi Brentford ku mwanya wa karindwi n'amanota 20, ku mwanya wa munani twasanga Tottenham Hotspur n'amanota 19, ku mwanya wa 9 Aston Villa n'amanota 19, ku mwanya wa 10 Newcastle United n'amanota 19. Amakipe rero ari mu murongo usa n'utukura. Aha turahasanga ikipe ya Wolves iri ku mwanya wa 18 n'amanota 9 ndetse n'umwenda w'ibitego 10. Twahasanga Ipswich Town n'amanota 9 iri ku mwanya wa 19 n'amanota 9 ndetse n'umwenda w'ibitego 11. Tuhasanga ku mwanya wa kabiri Southampton ku mwanya wa nyuma gose umwanya wa 20 n'amanota 5 n'umwenda w'ibitego 15. Mu by'ukuri twavuga ko ikipe ya Arsenal izamuka neza, dore ko muri aka kanya ariyo twibandagaho cyane. Rero abafana b'ikipe ya Arsenal reka tubabwire ngo mukomeze enjoy intsinzi yanyu mwaraye mugize, ariko kandi twibuke ko n'imbere hari ibyiza byinshi ikipe bateganyiriza. Reka tubyizere gutyo, ariko no batabashije kubona intsinzi nabo tubabwire ngo mukomeze kwihangana kandi gukora nta gucika intege
uyu munsi bishobora kwanga ariko ejo bigakunda. Muri English Premier League rero amakipe yose ni amakipe y'ubukombe, yaba ikipe ntoya amakipe ntoya ibaho na nsina ngufi, amakipe yaho yose arakomeye. Tukaba dutegereze ibiri imbere, asigaye mwemerere mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.